Dobro večer. Evo nas na snimanju ove ne baš sjajne 2013. godine. Pre godinu dana, u ovo vreme, čekali smo je nadajući se da će nam doneti boljitak i neke vedrije dane. No ona, samim tim što je 13. nije se baš proslavila. Nama ostaje uteka da smo je ispratili i nada da će nova biti bolja. I u tim okolnostima mesna zajednica Basaid nije posustala. Tražili smo i nalazili mogućnosti da svoje aktivnosti usmerimo u više pravaca kako bismo promovisali svoje selo i stvorili uslove za pristojniji život naših meštana. Dozvolite da vas ukratko upoznam sa aktivnostima koje su obeležile ovu godinu. Zahvaljujući angažovanju rukovodstva, meštana, poslovnih prijatelja i partnera i uz pomoć ljudi dobre volje, uspjeli smo da uredimo određene objekte i javne površine dostupne svim meštanima. Krajem oktobra prošle godine otpočeli smo sanaciju pešačkih staza ispred zgrade Mesne Zajednice i kompletnog parka sa zamenom klupa i kanta za smeće. Radove na sanaciji staze uspešno izvela firma Ekogradnja novom tehnologijom berkatom podlogom. Radovi na popločavanju su trajali do pred kraj novembra. Poslednjih dana novembra potpisan je ugovor u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine o finansiranju prve faze radova na rekultivaciji depresije pokraj sela u neposrednoj blizini Bašarišta. Zbog nedostatka novčanih sredstava nije došlo do realizacije ugovora, ali je nedavnom posjetom našoj mesnoj zajednici pokrajinska sekretarka gospođa Nataša Bajić-Pavićević nagovestila realizaciju ovog projekta. Posle državnih i verskih praznika krajem prošle i početkom ove godine, zahvaljujući vremenskim uslovima koji su omogućavali rad u zatvorenom, krajem januara otpočeli smo unutrašnju adaptaciju kompletnog prostora u Domu kulture na Spratu, koja koristi kulturno-umetničko društvo i biblioteka. Okončanjem ovih radova prešli smo na adaptaciju velike sale Mesne Zajednice i izgradnju novih ogranih zidova na terasi. Radovi su neizmenično trajali do letnjih meseci. Umeđu vremenu smo nove površine u centru sela ukrasili cvetnim aranžmanima. Paralelno u toku leta traju radovi i na krečenju tornja na pravoslavnoj crkvi. Početkom avgusta odpočinje sanacija pešačkih staza od postojeće pijace do Doma zdravlja, uključujući i staze ispred Doma kulture i pošte. Postavljene su nove klupe i kante za smeće na urađenim površinama. Ove poslove je takođe uspešno na zadovoljstvo svih meštana izvela firma Ekogradnja, koja je u Bikaču izvela radove na novom terenu za košarku. Septembra meseca grupa volontera, simpatizera fudbalskog kluba, ofarbala je kompletnu ogradu i metalnu konstrukciju tribina na stadionu i uredila oko i unutar stadiona sav prostor. Mesna zajednica je izgradila novu prilaznu stazu na stadionu. Pored poslova na infrastrukturi postojale su i druga dešavanja. Sportski klubovi i društva, udruženja građana, beležili su zapažene rezultate. Fudbalski klub Vojvodina, posle osvojenog prvog mesta u međuopštinskoj ligi, uspešno nastupa u području ligi Zrenjanin i jesenju sezonu završava na 4. mestu. Košarkaški klub osvajanjem drugog mesta dobio je poziv za učešće u višem rangu, Srpska liga, grupa Sede, ali su morali da odustanu zbog nedostatka finansija i neadekvatne sale, koja je uslov za taj rang takmičenja. Karate klub je pored takmičarskih odneo pobedu i u humanosti. Organizovali su prikupljanje finansijskih sredstava u akciji Bitka za bebe, fondacije B92. Kupljen je i uručen jedan od potrebnih aparata za naše porodilište u Kikinu. Dobrovoljno vatrogasno društvo u kontinuitetu nastavlja sa dobrim radom, a uspešno su pre nekog vremena obeležili 125 godina postojanja. Kulturno-umetničko društvo je sastalo u ozbiljne nosioce kulturne baštine. Poslovanjima širom naše zemlje predstavljaju na najbolji način naše selo. Početkom avgusta gostovali su na festivalu folklora u Bugarskoj i u samostalnom i zajedničkom nastupu sa guslama iz Kikinde predstavili su se u najboljem svetu. U potpunosti su opravdali poverenje koje su stekli u proteklom periodu.
i ove godine najmlađi članovi Buda i karate kluba u 3 smene odmarali su se na Fruškoj gori, zahvaljujući velikom razumevanju starešinstva manastira Velika Remeta. Zahvaljujemo se svim udruženjima u selu, koje su u proteklom periodu puno pomagala u radu mesne zajednice, kao i meštanima bez kojih mnoge aktivnosti ne bi bile realizovane. Maksimalno smo se trudili da naše selo i sredinu iz koje dolazimo predstavimo u najboljem svetlu kada smo gostovali, a kao domaćini da naši gosti ponesu najlepše utiske iz Vašrida i Banatske ravnice sa željom da nam se što pre vrate. Mi koji živimo u selu ne primećujemo promene koje su se evidentno desile, ali oni koji nas posećuju svojim pozitivnim komentarima daju nam energiju da istrajemo na putu koji nije lak i koji neće trajati kratko, ali koji će nas postepeno vraćati na mesto koje nam je nekada pripadalo i koje po svemu čime raspolažemo sigurno zaslužujemo. Suminjavanjem rezultata nameće se pitanje koje su naredne aktivnosti. Objektivno su očekivanje da u narednom periodu nastavimo sa rešavanjem problema koji su vezani za infrastrukturu. Prvenstveno preostale 3 ulice koje nemaju asfalt. Da nastavimo radove na fasadi pravoslavne crkve, takođe i fasadu Velike sale i popločavanje dvorišta. Uraditi novu stolariju i fasadu na opštinskoj zgradi u kojoj se nalazi